U dvorcu kralja Nikole otvorena 16. samostalna izložba radova Misaoni front slikarke Danijele Marković. Danijela Marković u galeriji Ilije Šobajić izložila je 33 crteža u tušu na papiru. Apstraktnim oblicima i živim suprotstavljenim linijama na svojstven način istražuje i razotkriva unutrašnja stanja ljudskog uma, tajanstvenost, mističnost i strah. Radovi iz ciklusa Misaoni front predstavljaju i unutrašnje impresije i refleksije na informacije iz spoljašnjeg svijeta koje svakodnevno primamo, obrađujemo i reprodukujemo. Na prvi pogled mogu nam djelovati apstraktno, međutim kada se udubimo u spoju smijelih, širokih i u kontrastu s njima sitnih i nježnih poteza možemo vidjeti obrise živih stvorova, malene oči, možda insekte, kljunove ili perje. Crtež kao živ organizam ili skup organizama raste i širi se gradeći biološke strukture koje podsjećaju i na nešto što bismo mogli vidjeti pod mikroskopom. Na većini radova prisutno je centralno dešavanje u praznom bijelom prostoru koji ga okružuje. Ovo dešavanje formira oblik, ponekad nalik ljudskom licu, a možda i ptici. Na drugim pak crtežima pozadina je također ispunjena i živa, dok se centralni motiv s njom ili stapa ili se baš svojom svjetlinom ističe. Na Danijelinim radovima nagoviješten je pokret, aktivnost djeluje kao da je uhvaćena u jednom trenutku, ona kao da se nastavlja i kada bi bila zabilježena u drugom trenutku izgledala bi drugačije. Danijela Marković više od decenije tušem linijom i bojom opaža i dešifruje tajne ljudske duše koja nastavlja da živi i kada tijelo odumre. To unutrašnje je duhovno, duševno, a čak i to čulno ili tjelesno stanje, koje u stvari ta tri fronta su kao nekoj borbi. I od njih jedan mora opstati. Znamo da je tijelo truležno i znamo da to tijelo kad je mrtvo ono više ništa ne osjeća, ništa ne dodiruje, ništa ne miriše. I što u stvari ostaje u nama kad sve to nastane u tom trenutku smrti. Predstava samog crteža jeste dinamika, pokret, jer misli nikad nisu mirne. One uvijek imaju svoju putanju, uvijek se kreću i nikad nemamo sekundu vremena da smo bez misli, da nam je čist um. To je ova čistina bijelog papira u stvari koja predstavlja taj kao čist um, svjetlost, koja u stvari je praizvor nečega što potiče izvan. Znači nečega od čega smo mi postali, u stvari što je čista svjetlost. A pod utjecajem čulnog čovjek poprima u sebi sve impulse iz našeg svijeta, jednostavno ti ga impulsi razgrađuju, ne čine ga kao jedinstvenim bićem. Danijela Marković 16 puta samostalno izlagala i imala više kolektivnih izložbi u Crnoj Gori. Dobitnica je brojnih priznanja, od kojih je najznačajnija novembarska nagrada Cetinje. Izložbu radova Misaoni front u dvorcu kralja Nikole organizovala je javna ustanova Muzeji i galerije.